Kinong alam jangkari bahay District Congress Committee haka khatlai tarik kulalungkot ilapan pau ke jing sokhya ka bakrau halor ke jingklon jaka Beaiñ jang sarkar Assam hagi benta jang jela Meghalaya. Haka balakan noru bagi war ke Assam ilanung yo mensia menkentur puat amar ke jingli akuman jang sarkar Meghalaya. Ya kini kinong alam kari bahay District Congress Committee ilapan pau hadian ke jinglet Jurip ke Jingtei ke transit kam jang sarkar Assam ke balatai Beaiñ Khanapara ke badi ke jaka jang jela Meghalaya. Bat ka bahapru upo ka jingpet jingkemi jong ka raj marwet aga distrik Riboy. Nalor ka jinglet Jurip ikene ka jaka ka belatai Beaiñ jong ka sarkar Assam ha ka jaka ka badan ha Meghalaya. Kinong ilam ka Riboy District Congress Committee gilalit ruban Jurip ka jingtri kam jong ka entry checkpoint com facilitation center ka badan ha Umling. Komisi benta benti benia alor ka jing pentri kam ya ka kendon an Meghalaya Residents Safety and Security Act arajar ka Andrio. Berhadian kini ke jing Jurip kini kinong alam kilalit ban buru ke jing tho ha ka Deputy Commissioner jong ke District Riboy ban kerpat bahkan syimkia halor kimat jing dawa balabu da ke Riboy District Congress Committee. Ha kini ke jing Jurip bala penlong da kinong alam jong ke Riboy District Congress Committee aidon lang uba Meral Bon CM uba de MLA ubalong ru President jong ke District Congress Committee uba George B Lingdo MLA ke Umroy ki MDC bekentup uba Balajit Rani baru ba Charles Marngar bat kiwe-kiwe. Habai keran beginong tho kubor hadin gejing kendo ya ke Deputy Commissioner. Uba Meral Bon CM mulai thu ba kum kawai ni sengsan pertai ke jela kadap da gejing sokhya ke bejur ban sakhi ba shibun ki jaka puta jong ke jela ke la syaklon no ha ke sarkar Assam. Shu uba Meral Bon CM ulapan pau bah gejing kendo ya ke Deputy Commissioner jong ke District Riboy kinong alam jong ke Riboy District Congress Committee kila kerpat ru ke sarkar jela bahkan pai kemat sya gejing penbit penbiang ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Amendment Bill arajar kat kendai. Bat ban penyo no ke jing menjur bat gejing soi no ulat ke jela na ke bentaman pentri kam no ya ke ni ha ke jela Meghalaya. Namar ba kumbala ban susu ke kendo ba siap apa ke jela ke jong ini ke HDC ke balong kum ke custodian na kam ta ke kendo. Menor kila tho e ke ni sithi ni soburom sibun ni hap ni tre rangkat ta ban budin ba ke jaka hai ke bedi hok ke jongi yimde ban island na ke benta ba supuran kam lagi bat ke jela. Kata ke isu ke ban kok. Ka baar kila yo ban ya keren ha ka WD bat gajing nang penbah susu ban pentri kam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar Andrio. Kumbala ban susu Nadu ke arpui terik jong tu benai Desember jong senem hajar arpo la sedang ban penteri kam ya kani ke facilitation center ke entry point ke badan hang ni Umling kani ke de Shibenta apo jong ke MRSSA Act arjan Andrio dede nang takadau nak kaliang ke jungi habangi persyang ban budin ya ke jing yai lenti jong kani ke kam nitip biang-biang ba kawai nak himat ki bakong san ha kumno ban penteri kam ya kani ka an kalong bangindon ya kani ke district task force apo ka district itu ni ha ka ban kli dai deputy commissioner ha ba kendon ki dekat nak kaliang jong ki ADM EAC ha ka ju ko por ki ban mikmat nak kaliang jong ni ki local authority ki dekat ki ban ki rang ba snong ban ha ka ju ko por ki ban mikmat nak kaliang jong ki riu pau kmat jong ni ka dong berkatan ki jong ni Kiban Budin, kiban ya tre rengkat-rengkat, bat agak district task force. Day nak kata kadau, kabangi kuat mentah kalong ba, bangiwan ban pressure ya district administration, kalong na kabanta ban ay ka awareness ka biang syagirang ba snong di jungi. Marba kanu kono ka an, hamtam ka BD bat ka MRSSA Act, kalong ba ladala sedang ban bu ik entry point per ha jela ka jungi laga de ha Umling laga de ha Bajing doba laga de rata shera laga de kano ko benta jong jelaru de lada ki dorbar snong kim ya trilang konsep ding namar kata ka kongsan bah kalau mar ke jela jong ka badon subun ki karung ki kami de ka dorbar snong urang ba snong ki dorbar raj ki jongi ki hap long aware ki hap tip kumno ba kin la ban penteri kam yang ni ka an ding kadau ila tentu ila kepat ya deputy commissioner long bagi video ha ka ba insa translate ya kan ya ka an sa tin khasi ki rules ban udater ban penpoi haman lagi dorbar snong nang bagi dorbar snong gi jungi gerang ba snong jungi kin long kin suthu bat kin nang kumno ban sedang ban trikam nang ni sakmat